98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan, nagpipingatek, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon, karo ba? Dito man na po, dito pagayam yung Manong John, Idol John sa Yalas together with Idol John Mark, Pastor, Operator, and Balsamador. para iti talong oras man na po kakabsa, kakaro ba? Siyempre, namnamsak iti sunata ni Biaga Ken Ayan. Ayan. Ito laang nga po, 98.5 IFM. Kawayan iti Idol tayo nga FM. Ken kita met mandariman nga bubuya kata kami na imbag nga pangaldaw tayo amin na apo nagimas si agkukut no kastoy iti tiyempo nga dimot lagsar sa Nagbayatag si dati balatong. apo to balat di mabaling kanya kabalong amumutan lumakay. Favorite ko adi ko. Okay nga rod kata kita dito Villa Beltran Ramon Isabela ni ading ko Annabel ni bayaw ko nga Bubot ko nagmakayam Cipriano ko namoten kiniman ko nga di Santiago. I hope she's listening and watching. Kini man ang Annabel nga kasunsundo na tayo. And of course my wife kan kadagiti kakaduan nga nagapo sa Manila ni ading husband Rose Liktawa. Good afternoon kan kani Kapsat Nelly. Darmin Tamayo Carlos, Auntie Lisa Cabal, Tinelli, hello manang Lisa. Lino Sindong from Saudi Arabia. And of course naman ang Evangeline Aramel of Baguio City. Good afternoon ka. Linda Dumlao, Susie Randon, Michelle Ancheta, Emily Sipagan, Coco Iterte, Len Saraos, Christian Punayo, Nambagngal daw tayo, FDD. Yes. Kuya Joseph Pagtarap, Belia Calzado, Ayesha Pudol, Monica Rabara, Rhea Delphine Respicio, Evangeline Ramelo, Anthony Goton, Herminio, Rhea Delphine Respicio, hello Karuba, I'm watching from Taguig City, Janela Guado, Jesse Onamitna, Brazil J, Rabilin Modumo Avila. Good afternoon to both of you. God bless from Herminio, Sir Herminio. And of course, nakita ka na online and happy birthday kang ka, basang Michelle Omela. Happy 26th birthday. 26 nan. Juan. Nagpata kayo nga 26 nan. Juan, 20 sa ace. Ay nagpata kayo nga barokan balasan. Anang nga rod. Anati makandita. Magipatulod ka dito eh. Nag-text ka niya. Ano ko na? Shakti kandom ko na. Of course, Ma'am Joanna Marie Flores Fernandez is also watching. Good afternoon. Hello, Ma'am Joanna. Okay, and adding Venus. And of course, ni Manang Maria Peters. And the rest of the group. Good afternoon kada kayo amin for our first song. Good afternoon, Matkini Manong June Lopez, Wino Aquilino. Ni anak mo ti kasarado. Ay, anak. Sawa ni Manang Tinang. Tinang Turner. Esnang ko na lang. Kumuno na di pangalan da Esnang. Di suwaro Tinang. Aji Kyunang. Ay, mati unang mga tiyo. Kaya hindi agbabaak na baro amo. Idi jimput, lipak-libong, at bakit anaaren. At damit barong, emubing pailaeng. At damit balay, nga inda nagdagusan. Tingati rabii, kay di bakit nagkarayam. Iko na, kay di bakit, nga inay ar-areng-eng. Sige abaro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang di kalakit di bagbaga. Yagen ka na, kasi gunda mano ka.
Pegeskot, aglang langoy, pegeskot agsang sangit. Ayat kulaeng, asumang ladyay igid. Game DJ ngay bakit, at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos apo, kasigayang tiro maket. And of course, hello po, good afternoon. Salamat po sa pagbati. God bless for the kiddo from Mom Teacher Joanna Marie of Planas. And of course, greetings coming from Kabsat Ron, sipakan nga kachat ko, iti upat na oras sa kaibigan. Oh. Yan. And Kabsat Mario Piñera, good afternoon from Aguinaldo. Idi cimput, lipak libong, at bakit anaaren. At damit barong, uping pailaeng. At damit balay, ngayon ta nagdagusan. Tinga tirabii, day di bakit nagkarayam. Di ko na, day di bakit, ngayon na iyar-areng-eng. Sige na abaro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang nuti ka lagi di bagbaga. Biyagan ka na, tasigunda mano ka. Pegeskot, aglang langoy, pegeskot agsang sangit. Ayat kulaeng, asumang ladyay igid. MDJ ngay bakit, at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos apo, kasigayang tiro maket. Ay na Diyos apo, kasigayang tiro maket. Wow, nag-message ni Madam Rebelin. Agla. Ano ko na nga? Hello karuba, Madam Amutbuya, kada kayo with my lakay. Oh. Ni Kuya George Dolores mo nga na Jayan Apo, Korea. agdamdamag mo na datan, o niya tiname tachunan. At dakon karuba, pasensya kayo, nawa nagdiduwa nga Domingo. Busy kami, hindi trabaho, sumuli taktata, sa pala kamata, nagasunata for viewers only. Please, kuna. And of course, dati baruto dito yung ni Emmanuel Jancy Castañeda is also watching. Good afternoon and congratulations kada kayo ta nangabag dati street dancing competition sa Diamantina. They represented Diamantina. Of course, they will be representing Kabatuan for the Isabela Day. Nuhan nakakamali Okay, kuna na ni ading Michelle, ni basang kaputa birthday ko, request aman nga ro dito Ilocano version iti Danis song. Danis. Danis? Danis. Sino na yan? Danis the moment. The final moment. Kuna na. Hindi maget kasi millennial ka kasi amo dagi daan nga. Danis. Naparpartakag pa no, suka partakam. Danis. Awan madam pay may trick. Michelle Latan. Michelle. Nak ka using Michelle. Si kalamantek nak. Michelle. On. Ay ka, hanakag na kantaan ko padatan sa mga regan man. Sige, agbasa ka ba ito? Kantaan ta ti Michelle. One. Naimbangal daw yung mga idol. Request kumantay si Siwit from James Tolentino. Journaline Nodeska, good afternoon watching from Abu Dhabi. Arceli Baksa, naimbangal daw you. Ay oras you idol, kaya kablawak amin nga bibuya ka, nagdengdengag di programa yo, God bless and more power. Hello to na Venus Phoebe Mendaros. Fidelina Bernardo, hello karuba, naimbangal daw you. Para kasi manapotay kanta ka si Siwit, pang murmuray mi. Ito yung Middle East, kurkurang titurog tada klase, iti ubing nasaba kam nga giriring mga idol. Wow. And hello to Lorna Fernandez, Ma'am Trinidad Cariaga, ni Uncle Ron. Yes, naman ang training. Apo, nagpipintas dato kay Jay na pan nagawa at iti SGLG Award na di Jay Manila. Congratulations sa Municipality of Carino, of course, Municipality of Ramon. Tapos siyempre ako, kaya lang kaya madi kakabisado na kita doon mga nangabakan nga municipality dito. Ayan tayo. Kansyon ni Dalilo, kung naman ni kanay, ni Jojit Doroles. Nga po, papapugtutan nga tayo. Muna ti amin, kablawan kayo man, ng Bengal daw, kay Dolkan kastaman nga kablawak ni Mark Ovaldo, jay San Juan Alfonso Lista. Patokaryo man jay kailiw Kantula, agiya manak idol from Lourdes Galupe.
Michelle in a song. Nagpaisaw. At nagpaisaw ah. Michelle, my girl, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, son de mon qui vaut très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find the way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Ay, la. Nagpaisaw. Wan. Ato pa ati Michelle nga kanta. Tataalam mo data nga kanta. Michelle. Kaya mo Nga di-request na karong kansyon ni Danilo kano? kansyon ni Danilo Agorka. Tabi ro kanta. Kansyon ni Mo adati Danilo. ngamin ti Danilo DJ adi paarmi nga no agsa o ka talaga nga. Nagpartak. Kansyon ni Danilo. That goes out to ating Michelle once again. Happy birthday Ken ka. Man, happy birthday. And may you have, more birthdays to come. No birthday ko to come. Ano bigat. On the following day manan. Ag-birthday kang More pamanan. blessings. God bless you and your family. Yes, together with your kapitbahay, kapurukan, kabarangayan. Ismandak sa dakunaen anagasatak amaki den naken ka ket agdadagsen kan umalanto kadata dagiti anak ta abinukel ni ayat narway ti masakbayan da ket uray pae awan kwartata nulakit di pinpin na tegtag warastot ayat ti anak ta ket tunggal makariingak lulwat ragsa kada kanyak kunam to nagsya at naragsak apa nagbiag Katnulang day di kalman manaki barkadaan jak makatakde kasla sugal minalasa tatanta at daka akadenak mangtari patu kanya nang tedbigsa amamariw tilangak ket uray pa'y awan kwartata nulakit biyag pinpin at hekta agwaras tut ayat ti anak ta ket tunggal makariingan luluat ragsakat da kanyak kunam tu nagsya naragsak apa nagyan kung napay ti barata agkatunusan ta natibker ta adwan na siya atak to nga ama Ngata. amin ket numang rugi awan lati awan damage kanto tundi agbayag ismil kababaan nga damage mo Wala. naraway tanti panagbiag ket uray pa'y awan kwartata nulakit biyag pinpin at hekta agwaras tut ayat ti anak ta ket tunggal makariingan luwat ragsakat da kanyak kunam tu nasya naragsak apa nagyag bakit ko sikat silaw ti pagdaanan amin na da kanyang ikarik asiksikala biru kanyo ti ragsakyo ket ikutanyo narigat ti agsolsolo
ket mga asawa kayo. Sa kasubang kanya. Ket uray pa'y awan kwartata, no lakit di agpinpin na tekta, agwaras tut anak ti anak ta. Di malata. Ket tunggal makariinga, luluat ragsakat da kanya kunang tu na siya. Naragsak apa nagbiang. Nag-text ni 740. Kung shout out ko nga po family Ugot and Pasqua from Disimuray. Request ko man dyan kanta nga. Nagtudtudun. Tagamin nagtudtud dyan nagtibalay mi. Kapay nga, ikaw maputi kwati. Welcome to Bulkasil, of Bulkasil. course. When nanyaman nga pa. Yang silant na tao. Di tawag kaya Pangtapang. nakadupay. And of course, ni kumpare and kumare Eding and Goya Toledo, iti California, Chicago, Illinois. Illinois. Yeah, is, Illinois. 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 Illinois na. And good afternoon to Sir LG, sir. Laureta. Amak, agpa-birthday ka gayam, agpalomi ka nga rod, Jamie Cass. Ah? Kuna na ni Sir Herminio, ni Dr. Herminio. With dapat ikaw na dito dulo with attorney. With attorney ko na. Sino din attorney? Kasi asin naman dito ang attorney. Ruby daw, aloha from Maui, kaaruba ko na na. Good afternoon, Kabsat Ruby and Rose Jen Ferdorf. Bukan kita mga apelyedo, ana. And of course, ni ading Roda Ponceja, kaurakis nga makaturog tumandamdaman. Yeah, kuna na. Hi mga idols na imbag, Aldoyo. Pahikantaman, dito Ilocano ti perfect. Thank you, kuna na. Okay, we will be doing that later on. And Christian Ponayo na imbangal daw ti Domingo Manong ken amaka kablaawan man ti pamilya Ponayo ken Rica Fort ita San Mateo ni Daddy Robin Norbin, Mama Cheryl, Papa Sotero, Mama Celia, kang Ronaan nagpapasit nga mi ito yung cellphone text na Kang Ronaan ayun na dyan Kang Ronaan, ni bagat ko nga ni Arian. Pakito ka rin man jay, pilit ko kan, sulinek nga ito. It's me, CJ ng Taiwan. More power. Power. Yan. Hi mga idol, naimbanggal daw sa anak na kabuya di last week, tadalakad. Enjoy ka tate, liwliwang ay paayo. Joy tuman amaze mga idol. Thank you from Evangeline Ramelo. Apo, kasla ka ubing amaze pang teenager. Millennial ni Mabalin magamin lang ta. Good PM Manong June kablaawan man nilakay ko nga ni Igoy kentoy 5 anak ko apo nagadunti na arami yung anak. Yung isuda Jeffrey, Jerome, Jenna, Lynn, Johnny, Jamaica, Alzheimer disease. Okay. Request command yung manok na pula. Salamat Manong. It's me, Jovelyn Alzheimer nga talaga. Epilyedo da. Pa-shoutout man idol. Kablain family ken Parkes Jay Sokisok. Pa-shoutout man Galviso family from Helen Galviso. At dapay kanta na ajay Paer Michelle from the ocean. Kaya naman, isa na dyan manan. Di mamoto dyan? Maday. Kasi dyan ako, sampu lang ka manan. At dekit ko lang. Kaya mo, style dayang-dayang. Sige. Style dayang-dayang. Michelle. Ano, pang tajaw na ko. Pang tajaw. Michelle. Nababa, ingato. Paer Michelle. Paer Michelle from the ocean. Di man laalan. Shining in the sun. My God! Covering the shore. And I see them. Okay mga idol, kablaawa man, tinimbangal daw. Kablaawa man. Ma-request man, DJ Wuli Buli, Ken, Oklahoma. From Bong Blast, iti Barangay Bacolod, Kawayan Sari. Di pa na dano dito. Okay, ading ding na lanusa, this is the moment. Ajay, wahaha kung naman. And of course, ading Diana Luy of Las Vegas is also watching. Good afternoon. Apo, nagkaduman taga Ramonen, of course. Okay, takas-takamit ten. Okay, kasi nagapa, Jones. Hanggang the Jess Karens. At dapat kanta nga, gaya, timbaga na kanta dyan. Good afternoon, Manong Ko. Sikat tan. Kablawak man dagiti pamilya mi dito La Paz, sa Guday, aglalo nila kay Kumanok.
Manong siguro tayo nga biyahe. Salamat Manong ko. Hello Oh. Auntie Minda. Oh, pay naka-ado ti message nga tagos. Maduan na ito ipay na ka kita nakpay. Para kasi niya Pascual Balasio daw from Journaling. No Deska. Dito yung page TIFM. God bless FTD from Respicio Jonard. Oy, maraming salamat. Evangeline Busto. Glalaok nga ko dito thumbs up Philippines. Di ka muna natin nga panay. Bansa ating nga flag. Hello mga idol, good PM from Minante Uno, Willie Antalan, tinagan na. Panamit ni Paz Villa, na imbangal daw kata kayo, nagguwapo. Nagkagwapo. Kung nalalayang nga kumansyon nga idol, kablak man nagkiti, kagayam ko, Iso Dalisa, Carla, Marvy, Maribel, Merly, Sheila, Bell, Nancy, yan amin nga taga Rizal, Kawayan, especially kinilakay ko. Nga dajay, Kingdom of Saudi Arabia, kaya man kayo idol, pahingan naman jay kansyon nga dita. Denam, thanks. Nabasa mo dito yung kung ni Auntie Susan yan. Susi? Madipay. Okay, Auntie Susi, Rendon of Baggaw, Cagayan ko na natoy. June, kablaawa man, kakabagyan tayo dito yung Baggaw, kenda giti anak ko, Wendell Jason, Jay Abu Dhabi siguro tayo, UAE, kenda giti anak ko dito yan, Rexon, Nissan, Bay, apo Nissan, apo social dinagan na, apo awang Toyota, Bea, Loie, Marisa, MJ, Kailakan, ni Alan, Pagyamana, kunana, nagkaduda pa nga kahit na aga pa message. So nga Rod, as requested here Madama is... pa yung buyo ni Kotin eh. Palak the message na. Sige, kanta ka pa lang. Tawag ka pa sana. Kaya kanta diri sa lato ya. One. Pero yung panayag kas na ni. Double step. Nagtagdadan Luwati mata gaputsaan Ay nagpait Panagbalkot mo nagsakit Agdardara Sala ka mga ta? Dayto'y pusok ti ut-ut na Puraw tirupa ang balong. Alalya. Ay napukaw, panunot ko ang taw-taw-ataw What can I do? What can I do? My life is nothing without you Forgive me, darling, if I'm wrong Come back to me where you belong My love, agsublika dito'y danan Kaasyan na Kaasyang pudno nga ayan What can I do? What can I do? May isa lang talaga. My life is nothing without you Forgive me, darling, if I'm wrong Come back to me where you belong My love, agsublika Agsublika dito'y danan Kulit mo. Kaasyan na Kaasyang pundo nga ayan Sala din ba? Sala. Kaasyang pundo nga ayan Kaasyang pundo nga ayan Pakigritsuman, jay mga relative ko dito kordon. Bless, purok sa family Alcesto. Alcesto. At Alcesto. Pasqua.
From Rohel, from Saudi, Dammam. Oh, Dammam. Oh, nabangal daw yung apo. Kanta kabakman. de jay, Dammam, Saudi Arabia. Ita, Dammam. Dammam, awan nagbasura. Akala mo, ha? Nagets mo ka dagos. Naimbangala yung apo. Kung na, kablao man iti aming Lucas family. Nga agdang-dangagan, ita. Kablao nagkapagini, Hope Lucas, ti research, minante uno kawayan, request ko man the GCC with thanks and more power. Hawa. Power. Halawa. Halaw Karuba. Kablang man namin nga taga San Miguel Luna ng Runa. Katagiti pamilya Rumbawa kan pamilya Salakop. Para guys, jay na duma-duma abukal. Salako. It's me, Noel. From Mrs. Erlamen Molina to request ko man jay. Ayoko na sa Earth, idol. Good day, idol. Kablang man, dagiti karubak nga mga dito sa Sampaloc, kapatuan ko na napay. Talamis nga daw mga idol. Agreguis nakman, di kanta nga kalabasa. Ang iyaman ng idol. Yun, Flora, Kalabasa Tiroas, nga. Isabela. Yung kalabasa. Okay nga ro, damawadi nga sunata mi abo for our first 30 minutes. And after this, Yung mamumi. ti istasyon. Istasyon. Once again, nakidi Adita Balajo, tao advance Merry Christmas to you. All of you, to all of you. Adda para kinitatang kenanang, adda para ken kaken anak ta, kasta tunggal Disyembre awanak din na mapuno ako ma kinaawan ko dita. Napno kong kahuni ayat nga binukel ti iliw ken rigat. Umnumtong nga tawagan dak, day tamit aginaldoyo kaniya. Naliday ti Pasko at ditoy, awan ubing at tumarayutoy, awan misa di galayo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkerol. Magdat puso miti Paskua, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, no manggegmit ti mekti pamilya. Hello, Auntie Edna Elmer Bosque of Iba Beach. Hawaii. Alice James Ferreira is also watching. Mapilig lang aldaw pa na bakasyon, day tuyan tildongan tayo titipo. Mamadali. Pasko ang kompleto ti Dalakat mo. May dalakat mo. Sige. Ngemitagan anus tay paila. Talastas ko lang. Adda Paskwa urayawan at dita. Tay kahon nga impa tulog ko. Subadan niyo iti tawagin tun Paskwa. Naliday ti Paskwa ditoy, awan ubing at tumarayutoy, awan misa ti galiyo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkerol. Ngemagdat puso mi ti Paskwa, no tumawag anak ken asawa, kaslamet den nadakam bitaw, numangegmit ti mekti pamilya. Naliday ti Paskwa ditoy, awan ubing at tumarayutoy, awan misa ti galiyo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkerol. Ngemadat puso mi ti Paskwa,
Nu tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita